clear tu te chi bai le vek ule ei tun tuma chuan tun hnai thil thleng langsar tak tak kan thlirin kan ngai thlau dona ama saber tan chuan tun line in bumna chi sang sang atam em ema henga hian mi puite film khur ngai zol na thil hei aron om le tlat maya hetan ron po sang deuh hian uluk deuhin lo chiar ro o tel hi puisa pek lokin order kan la a pek lok du lo tur le ring lo tur tan chuan in biak buaya ngai lawang he ka account hi fake ani lova chu wangin huai takin karon pose deliver kan ti theya order nge du tur tan he number a hian call le whatsapp in min betheyang case zanga top order te tan cheng sang khat som ngain an noi lam re te ro adang lam ve e ti in rin om takin thuan ron posa mi masela he thili bel chena dol vak lo ni nge yang whatsapp group sang sanga mi puite film khur ngai na turin an ron post lat maya a how to lam ten mi pui film khur turangen na ti in thuan ron chwa tunlai hian best choice tel aman advance pete nena man tlom taka supply theinia in soya poisa khon kual anom ti hriat ania he thil hi emami agrotech company best choice chuan kan hriat pui lawa soya bean refine oil hi tuna an zona ret anga tlom hi chuan factory kolkata asansola po kan pe chuak phalo hrim ti mi puite kan hriat tira hetianga inbum na hi alo thleng fo to a atel adong masalawa poisa lo pelok ten harsana in tok le pal ani po in company le staff ten mo kan la theilo ti kan hriat tira ti in film khur takin mi puiten an hriat nge du in he thil hi a how to lam ten an ron posa lal hroi tluang ralte business development officer imami agrotech limited ti in thu aron suwa he thil hi apoi mo khop maya kan film khur angai awangin mi puite po ti hian kan hriat tir chhong le ania tin kan soi to ang khan heng baka hian inbum na thil chi sang sang atam khop maya hei tun naya po poisalam thlengin inbum na thar aron om zela heng te po hi film khur ngai nan in ngai thak chun zom taila tun na hian whatsapp group pakhata thu post dar a oma keini lam chuan atak nge niem kan hrelo na a atak alo ni takin film khur nan kan ron tar lang ani e tu ti hriat ngai lawin atum reng wangin i account na google pay ni mo poisa an ron thunanga ti sual pal awanga ron da ania ti in call phone i donganga call phone ni mo an ron hrilang che an number pe ka chi chuan poisa chi thon let le turin an ngen don che ani poisa i thon let chuan i account chuan hekanga i account na poisa chuan lavek mayang mi tu po i hriat ngai lawin poisa i account na an ron da ti sual reng wanga an soi chuan oi lo tur a phone call tu che nena chuan police station nai bera id proof nen local la akha sum fain kan lo piang che antia henga te po hian film khur angai khop maya pal om thei thilan ya wangin hetiang thil tong hi om lo se hetiang thu hi ron chuak ngot ton lawa chu wangin film khuna chang kan hrile zual angai hle ni ti kha mi puite kan hriat tir du ani ole tuna chuan nimin lam thil thleng in ngai thalok tiang national highway 54 lai zaule siam that na tho meka ser chief district chunga zangna domna lato mani in la thiat lo te chu nimin khan executive magistrate te chuan kai hroina hnuaya endik ni in pakhat thia sak ania national highway 54 kong lai meka ser chief district huam chunga sarkarin ramalak felto dan anga zangna domna compensation le rehabilitation and resettlement sumle pai dong to te zinga inle lau thia du lau lui te hi kumsang ni somni pathum July le August tha khan magistrate ten an ina nge kalchilin anin te thia tura thupek eviction notice pek an ni baka November ni somni pani sang ni somni pathum kha ser chief DC David Lalthan tluanga competent authority for land acquisition CALA chuan amhuna tlo in an thia lo chante aendik bokani heminu hian in la thiat lo an oma wangin nimin khan executive magistrate lal shoi liana zotele Dr. Albert Van Lalrot baka ser chief SDPO PB Singh te chuan ching chief khuwa kalin in la thiat lo te hi amuna tlo le in ching chief veng huna lal hun thari te chuan an in hi an la thiat lo awangin
khol mangin thia sak an nia chung ko pahnih dang te chuan anin hi an thia mek awangin thia sak ngai lawa lo thia chun zom jel tura hriat tir ngal an ni in thia hian sersi patangin police ranem takkalin kongpui en kol tu NHIDCL le contractor te baka khotlang hroi tu te an tel boka boina le harsanna omlawa malak ni in district thunei tu te chuan zangna dom na lato mani in la the lo te chunga dan anga malak chun som zel ani don thu an soi bokani Central Sarkar Hnuya Ministry of Road Transport and Highway Department hian Mizorama National Highway 54 kongpui lai mek tu NHDCL le an hnuai contractor te hi an na zawat turin na satakin an normeka heti lai hian Serchhip district huam chunga sarkarin ram alak felto dan anga zangna domna compensation and rehabilitation and resettlement sumle pai dong to te zinga in le lau thia du lau lui chung ko engemaw zat te hian na antikhol kham tlat ringa heng mi te hi kum sang ni som ni pathum July thla le August thla khan magistrate ten an ina nge kalchilin pisang chinza Serchhip DC ani lai khan chingchip kho chunga hian lei bridge hel na tur bypass road lai na tura chung ko then khatin compensation la to chunga in an thia du lo awangin hun rei tak kong thatak kan nei lo pha to a Serchhip DC in sub headquarters OMA swai tu te punin anni palai na hnuaya an thia thei ta chau ani hetiang thil chingchip khuwa bok a thleng le ta le magistrate te thia sak lui hial ngai thil a lo thleng le ta hi khuang te a district ang te po in amol phau thlak le a tun hnuwa thleng to lo se du om khop mai ti in thu anon posa he thil hi apoi mo khop maya zangna dom na engkim la fel to ina kan ti tu sarkari na min pek ve kan ti du mai lo hi mi puite thiam lo zok ania he thila hi chuan kan sumlak mangkhan bulatan le theya tin kanin le lo bungruwa zong zong mangkhan asan pain ain din thar le theya hetin ti chen nga lo hian mala thadui la chu a the rang ani ti kha mi puite pon she ila hetiang thil lati du lawemo hetiang thil lo tong chho ve mek te puna film khur na ne mo sarkari na an thu pek te ngai poi mo zual thar na na he thil himang theu turin kanin cha du bokani kin man ni lok November ni ni khan Peru khopui lima chuan nul pakhat chu zan ria ko thler pakhata au chiam maya darkar khat chuang chu asarak vak maya ni henula hi ko thlera adinga abul mai building chong ni na om chung ko pa ber chu au khum vakani atong kamatang hian he chung kwa an pa ber nen hian an lawin ngai zong thina kum ni chuang an lawin zui ve to a anin zom na hi ati sathil leya ma se tumlo khaw lawin henula hi arai tamaya chu vele abial pa hian akal san le loisia henula mang ang beidong hi helaya hian ron kalin aron sarak chiamani Bruno ifa hi engtin nge ka ti don ril ru chetak puwa min kalsan hi itum reng alo ni mo tin na awa ma se Bruno hian kam khat poin na chang du lawa reife nuwa anu berero chuan tukver atangin alo chona zan arei to awangin an chung ko chu thamwang taka anom theina ki boi to lo turin angen molani nula hi adoi big lo lia nangnu kha ipasal nen hian engtiang rei nge kanin zui to isia emni katan hun na man zauzai te khai shelo ani mo min thlak lel wangin engthil nge min ti sak zong zong te kha ilaka alung oi rol lo nangma kalsana kabula ahlim thin zia te kha engma ishelo ngoi mai ro ti in na aule thung nu ber chuan inin kop ti ka shevek alibosa in khosak dan po ka hailo zantam katlai war pha a Bruno nu pui kania nang chu anom chen pui mai ni nang wang hian kamit tui atlanem tok to a tuna zong I hun ani ve ta ti in angoi san zui ta henula na no pang takle mel thaje thian top san mai atum lova athin rim chuan kotlera Bruno bike ding lai chu akwai let thutopa achir ngek bokani a aw roi boka atopa ero beidongin akal san ve ta ani thilom dan chu then om nayami ten an lo record ve thlapa he video hi a viral na sa hlea
mi tam tak chuan Bruno hi nupui nei lai ani awangin an dem hle a nula hi an lai na thle chuti rualin he nula po hian shereng chungin nupui nei lai a kop lui hi mi tam takin an dem hle thunga mi then khat ero chuan Bruno nupui hi a pasal a ven zo lo le a mek chiat pui adiriam awangin an dem pokani he thil thleng chung changa le amma lama kan ngai thlak ta ka tang te po khan hle tulam te pon ngai dan le sei chak te kan nei theya chung te chu kan du ni chuan comment lama te khan kan sei bor bor lon ya engponi se tun tumatan chuan in zawain hun man nom le vek ule